Adom TV Badwam kase edwado no paidie ye de bro ensam no ne to dwa mu bi ya wo betini so yiri ato ahia adoagiri zongofo amane wani atutogu wonsam ye de honsam no so ebeba akuafo ya wo matena asase so ado asase no so aduadua no ba ye benfihie aduosia kwaduoso mu ene ya beje fi wonsam adri enobaye ni nyina free so eno ne nsem bi na no pay me de bro Adom TV Badwam kase shame live on Facebook/Adom TV Go TV channel no ye 119 DSTV ye 280 midi afia amankwa tamaklu afia ne die mutie se den nsam ni chemu ankasa etie na no memenda nsu irantama etoye enkran ye nyaye de na de hye ya wo mo adoagiri zongo wo poye mantemu de ewiwie wo mo kra fi se ensuo eye bonwema no ebufa so buko won mo fie mu se senyapade niema bebre enene ya sei ebi ni Adom TV kase edim komwe emo na eba bem ne enra de ye hu bi da so no abayiri ye abefae kura wanje ye bibia se mi se mi ton emre na mo edi mo no be for grabo ni na fa mi da nyoma ni nyina saye ouchi now obi antumi amba mbege ayema achoku bio ene eba ehai nti mesre se wo mmra no mbeboa ye enye ye betima aboa ye hu but we nu esu chen ye ntimi nye nti kire government ni ba no mbeboa ye nti oba nso a ebeboa ye mpese de bia ebesi ade no yesi ne ya okwa na ewurafi ara mpeti okira mesimi dai dabi mpese yesi ye dai enne Ibrahim Abubakari assemblyman ewo Adragiri Zongo electoral area no so de said that mpanyimfo anim say won mo won ho aka no wonye na wo meboa won no Zongo ni na ye code demonstration and say Zongo ni code demonstration wonim dia edisi we don't want to take the law into our hands but sena ade a person say authority no omanhwe omampa no omambe attended to our area. We are going to take the law into our hands. We are going to do what we want because of, as I say, almost a war before what? Peace. War before peace. I don't want to take the law into my hands because of organizing demonstrations since, but I'm stopping them because of I'm peace. Be a commander. I direct, I plan, and I control. Obianim, the only one commander in his own Adom. Akuafo empem ya wonmo nsase ewo asarukrom kwasi amankwa kra ho kwabnala bi ene akwamu ya odonko ni nyina ye bronu bi eno wachim asuaba wonsa womaduagiri abatompesua no eso wopoye mantemu na de womo sase o kwayo de womadua woso bia no ebo won fi se nanan mo je wonsase anya de an won de ye se India estate developer bi en waje enti ehonsam no chese kuafo ehuru ne wo nkakora ebi no Adom TV kase edim komwe bedum prempre wo mi se so chi nanga sa yo hene ana yanso yen abeya ahemfo nketo ehye won ase sensase e nipa gusu be 2000 na so beja asase 2000 na fi won chan ahemfa no won kongo didi je ye ngadwene se okwan bia so ye be ye demonstration na won ti yanka na sa nanka sa oni mo hwedi a no mo nya mu na bibia ho asɛmji na obi amfa no didi so okoso ya nyama won adwuru wo so egu na wo santa so ko didi na eya asefem wo nwuru abe nwuru nua be wo so nso won adwuru me more than 500 acres awo gusu ya wo san dua be wo so ndi esro chihin nangasa se so tie nka ohu ye mobo akuafo bi a woni amane boni etwetwe nkomo no editu da se efiri bra ogyensasi efiri wonom nsem no ahokyere pa ena ababeto won so onam sayo so de srede ato mpanyimfo animu se womeboa wo mo se be ya de hwiegu ensi ewokrum honom yan yete se wasi yemfi a hefa ne betra ye ni ba bia eti ye sro chenyene ye sre no se so ni sa won bidi a ye sre no ofa nche ye ne yan kira so ye ni ba bia ye koko ekutu tangari ebro bayire nyama bebre e wasase ne so me ntimi nka ne nyina nti ama sunsuan so ebeba yanso no de eso ye de disam ne okom beba area mu bebre efise wan ye nyina ya tena acha aboye mbrawo aye de hwe yan yere nom ne yan kunu nom ne yan manom na sesi a ochen wo se wuje afi ensami mede na mtasam ho yare ana manya aduan adi
na me go fa se mo frɛ wo ma se no so wo nyina nya bia di enti me srɔ hene ni bebia kwa fa bibi ade ahwɛ mabra bom sem enya sika nsu adwuma efu so ba ya me hwɛ me ma 3 mefu nyina wa sen ti se me ba be de go school ma ka be de ahwɛ me ho me kura adwuma ya wa sen mefu a me ahwɛ wa sen ya se mu ya mo bo ya se mo bo ya se mo bo ya se mo ya mo bo Adom TV kasia na oguso ehwe Badwam de ne de bro wo yeto so e de makoye nsam foforo mu na Chartered Institute of Insurance Ghana ene won mo nya afoforo aba beka won ho bra won suku no wokọ awi ayabo wan bodiri se wo sefata so obamu na dwumadie na se no won dwam tenani Dema Institute no ye Solomon Lati na no de nsem bi to jachire mu se insurance ana nsisi echi ba no mu bi e wo ho na ye compulsory ye hye na ya mamra ebetumi aboa ma nsiachi ba adwumakuo no etumi atumpon e wo memo Adom TV kase etwaso. We also have to educate the general public about insurance. That's the first thing. But beyond that, there are certain insurance product solutions. Young Institute, you feel say, was say, Obia, Crampre Bia, Wagana Han, Onyebi. And I say, company Bia, Wagana Han, Onyebi. So, yeah, Jumankwa, there are certain policies I was say, a cover, I bow mobile. Me feel say if we progress along, apart from the education, there should be legislation. Yes, some insurance products be compulsory. Send a beya, a beman nipa bebre, enyabi. Already, esan so to one more watching one to move for nyina enimu say, Oma ebu any nidie, emna wonu majuma, wobe yenaho. Odane di say. Wanum at insurance for 2 years, or they better professionals or wanum edumanimu. Your insurance education fund, a boa insurance, it's any education, ewa Ghana. Inti Safan no NIC in a now currently no almost the boa and no boa Ghana Insurance College. I know. Etimi ma yenya nkrofo musia insurance akọ emuni ma yenya chartered insurance ni associates ni fellows and na inductive no nti ye wo fund no wo ho yenim say ye feel say betimi aboa ama ya produce more insurance professionals any ama insurance ejuma no so akonkan e wo Ghana. Company abedieche Dr. Alhaji Mamun Baumia akopao pomodin atena ye foforo kra yesi wo sehua kontomra mansinimu wo Western North Mantam no emu na nyina no ye hyehye ne kwan ahodo a apomodin pa befa ne ntoma pa de frenti e na apomodin kase ne onwakwa akosi a ye wia pa ho ntoma Adom kase edebe. Agenda 111 said the YBC hospitals ohane dunebako 111 hospitals are YBC Sajima ye no ebinsi da wagana ha say government beba AC 111 hospitals. Sa is the first time in history. Adom and Jimano Air Koso Western North ha Koso or Bodi Adom before the end of this year. Bodi ni the beba area. Dr. Kwekwadma menu so afọ sharp mude ho nsem so e wo man mu ono so ne kasa yi mu e no wadi tu dwa se ayaresabia wakobia no e wo akontomra no e kan ayaresabia hodo nsia aban esi awie e wo mansini ahodo mu ade wi aye ne ha no kire mampanyini nanado one nabane Vice President ka ho meka ho yenyina ye ka ho bi kwana ye faso aye pese ye Ghana apodira djuma we demonstration we identity se ni abre se be ye apodira djuma ama bibi pese friend universal health coverage se be duru ba bi ne yenyina obi ayare a wo be hospital bibi kakra wo ho health insurance agina yi ai de be ye apodira djuma Ghana ha ne twana mo no em se we ka ho na identity Alex Tata wo ye sehua kontomra emra hyebedwani ekodwumadi na sibi
Ono nso de adesrade to adwumayefo a wonom ebeye adwuma e wa yaresabia hono mu nyina anim se manfo beba hono mu abeji ayarehwe no wonti woni na wonhwe wono mu yie. Doctor workers are ya for adwuma ha doctors e de won ba na workers no. Dan yesi yi ni hia ne se ye nyina no bedi ni se be maintain dan no se na be ya ensei Ghana ye problem ayewo e maintenance na migiri se ade we si ye de ye be hwe ni yie. Sani ebe ya wekesa ya do maba ababe ya adwuma no mbenya ba bia da no ye wodan mie no ye de ama eye doctors no eka eye project no. Ona yankwa yansan foforo emu na yakwa sanwase abaton pesia no eso MPP dinimu a mrashebejo akunya no sese mu aye dene fi se wofa ene no wofa se eni abre den de obenya bia no wono fa na nko munim sanke be kono bokọ kra den so wi akire ba ko bi de no aba bedom a aye dene fi se zenap swallow hajia enso ede ne ho aba bagimu ebi era afi wofase ene wofanso de ne ho aka hu ohimitewia edi nsem yachi etwaso asawase abaton peso so mra shebedwa kunya ne de kame aye se ho dwo ema NDC amanyoko ni ye pa efrise abribia MPP amanyoko ni bepre se ombetimi agye from ensem no enkosiaga empenfo a eda MPP amanyoko na no egidi ye pa se so mokom ho bom na mokonkodin a ombetimi agye sa kunya no owura Noah Owusu aye first vice chair se yebie ya no ne kakasa bone fa ye nkrofo no ho a ebe ma omo susu apake ato ho because yenso ye wobi gu ho efa de honorable muntaka mo contest omo aye omo ho no yenso ye wobi ntinisi yenso ye ma omo bi Yusuf Osman eye adwuma e Ghana mampani abede akire atenaye wono anu de odika wafa enkrata e wasawase a wobepre MPP amanyoko no abato no so odi nkunim a wagina e asawase abato mpeso so na wone muntaka Mubarak e de asiani na chitafo ekirema wo yobi a wakanipa ebom ye pa afenso ade botai sinani so a wo hwe etuhu anamon. When you keep doing the same thing the same way, you keep getting the same results, so you have to change the dynamics. What is the changes? The changes, you have to get a neutral person. No, both sides, you can work with them, but better appeal to the vote because your floating voters be brave. Wapanyine ba ko so a MPP amanyoko no enim ne ye pa e wa asawase abato mpeso so e Manaf Ibrahim wono so kane no ye adwuma e wo Ghana mampani abedi akire atenaye wo mugiri ye pa se wono ne betimi agye tumi no e wa asawase abato mpeso so aswase mpanyifo de obia ni hwa obetumi aka se brother no omwa aswase mpanyifo we ma yenya ni mugiri se obetumi abaye MP ye woni mugidie because osuro nyankopon ehumobro woni mu obre ne ho ase. Nti nana ukuda nchambu ama ne boya wadi fi asawase ebre ye no meyento so na Ghana Civil Society Cocoa Platform so de to abine nim senke beya producer price ka yentumu cocoa bono ka yentumu ekakra wogidi yesese yetumu a kwan bia bi mo efa kwati kwan ekotonton no ebetimi abrase co convener dema platform ne obedo usu adai na wose ne 8000 de wo fom kra emwa nti aban peja bi enka ho Adom kase etwaso Nipa Cocoa Board amomo akwenya titru license buying companies district offices omo license buying companies no omo ena hihya ase a omo to cocoa ni free akuafo ho na omo afa sumase no omo smuggle e de ko Togo ene Côte d'Ivoire ekoton na mpo no yesa hwehwe mu akote se ye Lebanese fo bi abeta Togo ene Côte d'Ivoire omo di sika ehye mu alikonti abasa ne se wo international market sesia cocoa last year Tamagana yes set your cocoa price no na $2,400 per ton sesia no $3,500 per ton into no akosro and into sesia Ghana yeton 800 cedis per bag no Côte d'Ivoire omoton 1,350 Togo omoton 1,550 Ghana cedis and into no incentive financially incentive ema LBCs for no say omobet tam Ghana cocoa no mu dia fa kuntuna se esumase dia akojisika dan se umbeton ama Cocoa Board at 800 cedis per bag no wakire mu se esan esumase dwa ekoso wo cocoa adwadie mu ntia nhwe yi a ora obed owusu adai abo amane se wom se wakire nipa bonifo bia
wɔnam smase ne kuntuna ase ɛkɔtɔ nkoko yi wɔ ama ahodoɔ so nanso ɛno nko ano so sɛ ebesi esumasi dwadi a ɛkɔso obonsu nkwanta ne mbia hodoɔ Ghana yɛyɛ bibia yɛfrɛ no forward sales of cocoa ɛkyerɛ sɛ cocoa a sɛ wɔ 2003 to 2024 cocoa na yɛbɛte no na yɛatɔn in advance nti yɛtɔn no 2022 nti sɛ cocoa yɛ a yɛtia yɛbɛbie cocoa ano October yi a yɛbɛtɔ no yɛatɔn no ama obi dada. Asante Achim Central Mrashe Bedwani ye Kwame Anyimadu entry nene wode to Asante Achim Central de hye ye won krofo man so ne omahimu se omo nyina nka wo ho emmom enwobia baako emmoa emma Asante Achim Central mpuntuo emfa ne ntoma pa emfemfra woni Adom kase edin komai. Asante Achim ye ni traditional festival biawa by himself during the long vacation, August, September. Yenya a free Asante Achim Hana, Yatabefi. Any teacher, woman. And until I had say the Bayer Festival, the Bayer Homecoming, there are the activities we bring, Egua, a Bayer Afi, any Afibia. Ya kwachi Asante Achim Central mensini krachi woni amane boni enkomotwetwe mu no de atote mamfo nyina enim se sa adwumadi wo nyina wonfa wo hunhyem se be ye beboa wo no. This is not a woman who keep these people are going together. Now, Messiah from Asante Achim I can feel it now. This is one program I know you're I can say the latest squad. We share information, but Islamic scholar Yadididi Mohammed Nuruddin Limu enene wode to nsore ahodo ni nyina enim sayenta ban no achi na akofo ya wode wani te abesi ekwa sub regions ne so no ebetimi ayi won mase Adom TV etwaso. So what one Ummah tries to do is help people understand true Islam, the way any good religious leader of any religion will try and teach the true version of their religion to their followers. When you look at the problem of terrorism, extremism, violence in the name of religion, this is not new to any religion. Every religion, if you look into their history, have had at one time or the other people who will be opportunistic to instrumentalize the text of the scripture, whether it's the Quran, the Bible, Hadith, whichever one it is. There are always people who will try and manipulate it for their own wealth, for their own power. Head of Human Resource and Organizational Development, KNUST, Professor Daniel Mohammed Kamel, and so editujwa se, wafwaso se LGBTQ bill no womo ebejiatum. I have consistently maintained my stance, and even in the parliament when we went to discuss on the LGBTQ, I was there and I spoke on this, and the view is, like I said, is a non-negotiable view that Muslims in Ghana will never accept it. President Edema One Omar Organization Abubakar Sadiq Muhammad and so any Adom News in Central for Twitwen Komono what did to just say Jumadia womo edishishe so ewo Ghana hano womo di kan edeko Nigeria no mu hu se eso ebeba mfaso ede ama enuanu Muslimi for ewo Ghana. The essence of the convention is just by its name, which is to promote peace and unity, growth, and the theme that we even have for this particular maiden edition of the convention is Pathways to Thrive, embracing uncertainties and igniting growth.